Hills Autonomous State Movement, Chihekpen FHASM, press briefing along press media aporte atum nitum macho pateng panang chetong no pora kilo pini nilitum press briefing purinang kok bangke lain lo je litum kedamtang Forum for Hills Autonomous State Movement from that pen nilitum Karbi Anglong East West lapen di Mahasau RGD include pen kachesong akari mate litum Indian Constitution long litum panangkat tok itekang Article 244A labang so aputha kachapalong ji apan kaching room kachesong pen bang bom si tapuson si litum apan Assam government pen sitami litum apan nang chingwai po pen si litum apan message ng policy yaitu pinier nianda Forum for Hills Autonomous State Movement lapan ada alliance organization kedoan tabe inghong prong sido lapuson si nitum inghong bom lo sitami nitum cemat halo je Karbi Anglong East West lapan di Mahasau ISU dopik ilitum border pencenglok illegal influx pencenglok ISU keprek dopik ilitum warang over silent pencenglok kami kedorde ko pe infrastructure development pencenglok ISU dopik bayu ISU ang bong pansit kami ilitum mathalo je article 244A implementation saputa kachesong ando ISU ke tenai lo kosi nitum matha lapen lake abang Putin akorde lapen injir Dakar Bianglong kethidi keduan arleng ethe pencenglok arleng su rong asor pencenglok kadu kobe tu antame labang so isu hello serious yan nang jinai isu ke kusi nitum mathapon la so teng pensi nilidum pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang sir lapen Karbi Anglong District Commissioner ake IP sangpi nyororap ang chupi rideng nilitum Assam government ni aphan nitum aku puthot reappeal letter nitum pothai thulo je tarik krepo aprang mate tarik krepo ni nilitum aphan labangso nang chingwai nang jipusi nitum aku pini aku lo pothai thulo nitum Assam government nang chingwai pu pen nilitum aphan hong piana bangke netom apan apon chaklo bons name akadure lang ke theben changlo lapen ron mai alam do kok pen jok sin nitum apanang phathek thedelo lapen kedamtang parnisi Karbi Anglong Council Foundation Day ni taring ko raket homarni netom apan adam baji crazy si bohati akai sir chief minister alang li nitum phanang hang lo bons name akai sir Dr. Turam Ronghang alang li tame dak government pen sitame Karbi Anglong Autonomous Council kachari government sitame donang ji pu pen jok sel associate council foundation dia amat labang sorni bangke litum damune dalo aposino nitum akai Dr. Turam Ronghang lapen alang li team kedoan lapen chief minister sir apan sitame nitum puthot lo principal itulo je tarik krep horni alete tarik krep ho apram ngonang klang Julai cheklu ang bong bangka talks na hangnang pu pensi nilitum pini labang so press media papon lo nasini to molong join convener bahini sir do akai sir Jameson se lapen akai sir Sona Singtara lapen GS itu molong do akai sir Johnson be lapen chenglok itu various kaprek organizations XUPDS pen chenglok NCA KSA pen pi daga chitong just met press media personnel tum panakiro paper piglo la nel tum ha chupa teng pen dang li tum ni tum long wang pen lam tenang ken tu na pen lam tege pon dia pot dang tum panakiro pilo pen dang li tum Forum for Hills Autonomous State Movement daga chitong korte doan injir doan apan same nil hin men kadom chipilo la sipini press conference ni tum just met kang ni nang ko alam tege la poelo ni tum hemprek ke hang song lapen hemprek hang vegji lapen hemprek long letik sang si pula bang so semi nitum ken tang do da so semi ke deng tang ting bensi nitum metang ar pu metang kam tum chiklem pon bom lo lapen pini nal tum phan na chup ha pen ge thanji bolam thebang kela hello nel tum labang so forum hin pen non ge bang gi tarik ni Lidum dak Joint Central Executive Meeting pedoponji da se hala bangso
along abang ke dak nil tum do ana song same non itum ji sa prui lo ingkoi anbak so se ta dak ne tum APHLC dolo APHLC Women Committee dolo ta dak ASCC dolo KNC dolo lapen SCC Youth Wing dolo KSA dolo lapen ex UPDS Welfare Society tum dolo lapen dak Puluni Youth Committee tum sa dolo la song taksi dak KYS dolo lapen kapre ka song Letum Habang Sorni, Letum Central Executive Committee meeting ini ji tarik por ni, apor tarik kepen, tapi na di mana bangke letum dak Karbi Club along sini, Difu Club along sini itu berarti pono, ada sini itu bedo ponji, ada kali te Farmer Growth Center along sini itu makam suami bedo ponji posi, patuwe letum executive meeting along itu ada Cingwai pon patirlo, lapen labang so bangke, nil tum bedo pon rekpo, tarik por ni bangke. Lapen langsung taksi, Cingwai pon tulo, GB sir, CM sir, Dr. Dulian Monghang, alang li bori pon piklo, lapen alang li, ani sikit amtang, tarik ingkore thom, June ni, Autonomous Council Foundation ni bangke, alang li tumpan appointment ng MP longlo, lapen GB sir metang masih alang li pan pulo, je tarik ingkor ke thomania bangke apor bayi crazy Guwahati long wangot kubangsi alang liphan berita nang palelo sedame alang li bangko del tumanang jiwa itulo lasi pulo lasoni bangke itu mun ejoji athe halada labang so kaching mai pon ahuda bangke iltum kaching hon Dr. Tuliran Monghang same hadak donangji pusi hadak chimisar methang mada kyar ido lapen nitum da karido amasi foundation day doko amasi Lasonia bangke nitum pedo ponune delo lasinon hejong alang lipen amethang amat initiative NC lapen chimisar pen non chingkisi nilu manang thanlo tariki sipen chenglok alang li series of program do chimisar bang tarik ner ke mana bangke lasi tarik ner ke ba pijong lo pote iltum putot chimisar lapen ang li cabinet ministers atumpen iltum chigilong po bangsi nitum man lam thenang pi lo lasi tum ngarong pik lo alang li sampai hempre kapan nanti hang pada job alang li labang so nil tu mana paje tongji pachingki ji labang so appointment nang ke NP apot alang li phane tum churo parpik lo lasi nil tum non tarik ner kepen apilote nil tum dispurlong kedam dia pansi tum jesipo don beta jesipom lo lapan haladak nil tum damsi labang so tu nama seda lam putat nil tum angton penadak tum chingki chingwai dam po bangsi pininang tum man tum than pon lo Lasila, ponve lo ni lihat berbangke itu ma join ada campaign yang ada orang polis autonomous state movement campaign tong sekot kan atuhan kita kiben ke bang helpot kan tapi itu tong rapet itu menor hasil soal celok GS Sunday HCM kan ke kita tisu kan ke sikati lo kan ke maupun parti pencelok itu sonjang naik itu si nohejong pacini lo empri kang aparman mangke karjanglo dan silangkang wes karjanglo arat ke kedua cini dapat kedatan dengan pikir tuburat kacisong nungku dah bitum celang daso aparman si para polis autonomous state movement itu kesenglang polo tapi non itu kedatan sekalian drop sekalian po bang itu masuk kacisong tu sang sepin pen itu tepin pen itu program nang tembong lo lapen ke tidak pun music lu tapi itu kankiran tapi itu hang nak for 24 hours tapi asam government pen kacing kia pan tai tu sia makai Dr. Tulian Monghang MP MLA alang itu kena mesti kita than pen beta long pon lo je prabjin pen tu kacing ki pon japan pen keramtang tarik isi music lu tara langsung press IB lu tapi tum Orama tu pen kiwai sisai pen sia makai alang ni minha gosi baca tarlo first week June acik luang bom supaya pakai tok pakai papaduku la sobe situ ni khepon bom lo apen ke gone jo alang li jon kon benar kai anse sobe tami pachi di daklo je tarikh ko rakhe kelantan tarikhe thom ko rakhe thom make tikia pan uthoi phi sami tong se ko rason tang dan dui ko lo dak tabe council foundation de tabe dui ko lo se sani pakai apor ceton jek dia lo pasti prabjin me padu tunangji tabi non ku tabi raso beta nam tipale li pera jo ni tu tabi forum pe tabi executive ame je hangsi je parai na ko lo
যে tarik grip ko Julai cipu tarik grip ko angbong itu kan ang hambek tangko kali pulau te itu basong ini kami isi kasi song ang deng kami isi surat program kami deng ko nang ko la solam the situ cerai ko ning ko la silang tu kami la solam the ko cetak ko je phan themi tu ni parlo la penon he jong itu kan sia bakai Dr. Rular Mohan alang kami hempe ka pharma ka song laso ka song alam the sincerely alam si teka pon bom lo laso ka jok si chief disa bata bali tingki bom pe jok itu man lam pachini lo no jok dari na cap a fit tu bangke tingki long ko palam si ditum chini pon lo siding thelo alang tu lam chaga teng pen ala kijipia teng pen laso ka tingki long abangke dobe bukusi ning thelo tapet ke kase tingki che than pen hempe ka pharma ka song keng kam si don pon ko pachul bhai keng kam chol chol pon ko si ning thedam sinelin bami lam thi ni no su chini ring kore ke thomar ni nang hang chief minister ga chini nai pol dage Karbi Anglong council foundation de Karbi tumane congress na BJP no DC no bang pang no dak chidun du ama hala sorni sinanga hang ko bangke like very much illogical illogical no lagi la sorni ke mane nang hang nang lo lai theni le ding ji ni na চিংকি দে চিংকি পাবে না যদি কথা পাতিব বিচাৰে ভালকে পাতিব লাগে অনারেবল চিফ মিনিষ্টাৰে গম পাব লাগে যে 23 জুন সেই দিনাখন কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল ফাউণ্ডেশ্যন ডে সেই দিনা কংগ্ৰেছে হওক বিজেপিয়ে হওক বা এসি অন্যান্য জনগোষ্ঠী বা সংগঠন সকলে সেই দিনটো মানে সেলিব্রেট কৰিব বিচাৰে পালন কৰিব বিচাৰে যাব বিচাৰে কাউন্সিলে পালন কৰিব তাত যাব বিচাৰে গতিকে সেই দিনটো আমাৰ লগত কথা পাতা দিন ঠিক কৰাটো সেইটো ঠিক নহয় I wanted to point out him he is playing cut-short politics. The Honorable Chief Minister of Assam has playing with us cut-short politics. Hala bang chok chil. Tapi non dede Assam government na bangke jua 50 bosor Karbi Anglong raijor upor Karbi Anglong linor hills Assam hills ita bortoman jitu Assam hills Karbi Anglong West Karbi Anglong Digma Assam হে পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ লগত আহি থকা 50 বছৰ যিটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰো হওক বিজেপি চৰকাৰ হওক এজিপি চৰকাৰ হওক সদায় হে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ লগত কাট শৰ্ট পলিটিক্স মানে খেলে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যে 50 বছৰকো কাট শৰ্ট পলিটিক্স ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে খেলি খেলি পাহাৰীয়া রাইজর উপর এটা স্টপ করা হয়তো ইতুঙ্গে আসন কবি হরমু লেকে হাঙ্গালি আসন কে তো হরমু সিগে হাং ভরত কাচেরিয়া লো লো তক আং আসন সিগা লুমং কার বিতুমটা people have preglo ye pukar bitum si chine da people thuk pak da hala bang da lining jangji jingmo rock ko makar bi khai tu ame thang chi chak re pom yera hilong pisupa me macha chi phine ko makar bi tu ge na pu helo ma det ke ching hon der parma asim da गवर्नमेंट बनता कट शॉट पुलुदे इंग्लिश लाम बेना अहमलाम बेन पुलुदे दया ममता नथका राजनीति तारमाने अहम सरकार जो 50 बছৰ जितु अहम सरकार विभिन्न दले तात মানে শাসন কৰিছিলে সেই চৰকাৰে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা
হিলছ ট্ৰাইব পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠী সকলৰ ওপৰত কোনো দয়া মমতা নাই। আলান ঠিক লাইলো সেইটোৱে মানে আমি যিটো দেখিছিলোঁ কাট থ্ৰট পলিটিক্স অন দ্য পিপুল অফ মানে হিলছ ট্ৰাইব লাচলাম চেলি লিয়া আলাং পাঁচো Pandang thang kam tahu dah le. Aku dah nang le lo lah soal ni. Cok cilo, nang hang si cok cilo. Dah isya ang deng thidu kam tu dah. Karbi ang orang an ke lah karbi non bak non dah kecil dunia ni hang. Mahal soal ni sinang mana nang ke hang tu deh lagi. Nang trong thui son mandal. Nang trong thui son mandal lagi. Nang dak sidui mah dak sidai. Non tuthol ante nang da emprek ke hang aku tha kacing bai dia phang tarik isipen tarik nak ke papian kusinang ha. Kalau so date ani do lak nang chak ke na. Hala teringar cap an ke chief minister program tu program. Si kalau so ani bang. Da so kilo ani thik thelang. Ani thik thelang la se mupen ni tu convener tu pulo. Jeni tu abang ke deadline sipilo. Tarik krep ho an. Tarik krep ho ani pelen ang le nang ching ke plude. Andolon pangcheng. Athe ni tu mo forum ta nong juno dak. Nang tum choyo amda singku. Bijar isu abi hoy ta nang tum choyo amda. Hala empre ke bihoy ta nang tum choyo amda. Ni tum dai nong juno dak. Jimre sarang sing ki pe da da. Batai sibai ching ki si chok ni putari tu dan ning the pen kali alan ma. Batai si one round first round ching ki ma se dak si zero that putari. Preliminary ching kina sungse ge. Preliminary ching kina sungse lo mate. Kitab ye tu ma chu Jordan kali bisas lo. Chief Minister fan atum 24 hours bonta cobai dek Assam government pen tok du tok sta cobai dek autonomous state issue ke pon alam ta pangsamri VGR issue ta CM Tuliram Ronghang along Jordan dek ADC pen Assam CM along 1 crore ek kuti pen si Jordan dek Tenjing kram sapulo na pena kiklang ke hekarani wang pulo tarik re thom June nona chiklo tarik re thom arni Friday October la pangsoni si la pangsa alam pulo lasi chiklo yang mo por pilo nili forum hoy nili SDC hoy a party hoy lo hai chiklo yang mo alam pane a por pilo aproman pe klang thek thep lo de nang dia che hang publicly la tagali lo de nili case people la bangso me against yes people na pen poisa hang he nili la phan 10 বছর জেল বিনাই কুছে নি বাঙে পোসাসি গান হাং মতে নিলি পোসা হাং হে লাফানি কান কেপ জেল বেগনে তুম ফান কে ডিফেম নিনুয়ের ফান কে লিগে ফোরাম বড়তে নন ইংলিশ সার তুম আনা ফানসি ফলো তা দিস বি কে নিলিলো on behalf of forum on behalf of BSDC on behalf of katum nilimensi to ang mata ek kuti yolasi lata isialan la sono lam lang klang rok lo ni chief minister ang ching ki pomana ching ki kede pone jo chief minister deri kuri thokar karone ei bila kotha ulaise ami bule chief minister or pora 1 কোটি টাকা লয়া ni pelai thanda kora hoisile
Pasal nang plan bro. Asing tu na ning dulu. Jibri sar bhai ning oi chaklu. Asing mu pan ni kudarlu. Cutthroat politics claim all ning kan pokya pokya claim. State government claim. Non ke claim. Unsustainably puji chief minister bhai. Mo aru kobo bisarisu. The cutthroat politics may bring strong people struggle, even revolution. Nang Chennai bomlang pude, lasso ko Chennai against upon ke Karbi Anglong rat patani li chuning lo chisit nampu to fight against governments. Government against ke chisong ye pan, pilo nang Chennai kara nahi. Ningkan pokya ko nang Chennai. Ani sini ni alam thegare lo. Situation of Salam, which chok thang down. JCP chiban phirma ta tuning sige hoi nang phur ta ho. Laga hoi ge ni hidialong le nangli hidialong le prode. La hoi do po. Nangli ba hoi phini liya. Hada ka hoi nang phur ge chok sidai. Bahani je pitkeng sila lo di nang po. Normal ka one sided alang tu mang po. JCP chiban ko phur. Halake itu mahin pen ku people langdi. Karbi Anglong Autonomous Council pen tab police man pusil la criminal tuman peres nahi. Meghalaya pala sonna group pa tuman peres. Meghalaya ko thai ko sumo interstate border. Je amar maniyo chief minister Dangoria DC SP hokolok kobo lagibo je ji hokol Meghalaya মানুহে ইয়াত টেনশন ক্ৰিয়েট কৰে কাৰ্বি আংলং আহি পেলাই বৰ্ডাৰ লৈ পেলাই তেখেতসকলক এৰেষ্ট কৰা হুকুম দিব লাগে জেলত পঠিয়াব লাগে মাৰপিট কৰাৰ কথা নাই হালা বাংসো বাংসিন নিৰ্তুগেলি নিগা ভোমা সাবরে থা পুলিশ উল্টা পিপি সিধা দে শুড বি অ্যারেস্টেড sent behind bar. Hala hello itu enggak. Asik.